Kayagnaning Annual Taxpayer Symposium kay Ciudad San Fernando, maragul ning City Treasurer ing migit king 2.5 billion pesos sa tax collection as of October 2025. Ay ni report. Maragol ng City Treasurer's Office ng Ciudad San Fernando natuklo king migit 2.5 billion pesos ing kabilugang tax collection ng syudad as of October 2025. Indikasyon kanun ing matatagal lokal na ekonomiya at aktibong negosyo king syudad. Pepasyag ng City Treasurer Mary Ann Bautista ing datos king Taxpayer Symposium maganapan king Heroes Hall inyang November 24 at egunan dareng negosyante, stakeholders at reng miyayaliwang sektor. Agpang king datos 48% ng koleksyon manibatan king national tax allotment. 34% naman ibat king business and other taxes. 6% ibat king real property tax at 12% ibat king economic enterprise and regulatory fees ang maigdala king kabilugang 2.52 billion pesos. Yes, 2.5 billion na po in collection tamo hanggang October 30. Ngayon yung kasalukuyan na banwa. Maragula bagay kasi muna buri na sabihan, pagkatiwalan da katamo rin kaya katang taxpayer, patuloy kanilang pamamayad. Kadwa da katamong investors na atsyo, nung ka rin. Siyempre, itong maragula party na kasi nita from business tax siya. So, yung talagang collection tamo ka rin, I think, at kuyaking 700 million, so maragul na yung party ita. At uli ning sistematikong koleksyon ng taripa, midadalala kanureti kareng makabaldugang programa kalupan na ning hospital ning syudad ating tatalakad a Center for Autism and Neurodiversity. Ito naman po rin kaya katamo pong programa pang social services la at paraya po talaga kareng tao. Like halimbawa itong programa tamong buri ng paggawa ng mayor ng hospital. At din kasalukuyan naman, while preparing for that, at tamo pong super RHU at malapit niya rin mitatagit ang infirmary. And din kaya katamo pong kaya lang kareng programa para lang po kareng tao, like ito pong basic services, scholarship, for the education, financial assistance, at tama pong infrastructure, pero sigurado tamo po na malalagela po kay gusto rin. Sinigurado na namang Councilor Noel Tulabot ting tatalakada acting mayor na malino at masalese lang apapakinabangnan reng babaya da buwis da reng Fernandino. Agpang kaya marakala programa at serbisyo ning LGU ing apapatupad uli ning balawo sa pamanukining publiko king gustong pamamayad buwis. Kaya na po umigaganakarin kaya katang taxpayer. Then taxpayers tamo po, sigurado rin pera daw. Meron sila po, may balik lang as basic social services kay Ciudad San Fernando. Nga hikayatan ko po. Magtuwala ko po kaya katamo. Ta po mimisip patsura. Alawad po malyari mga yan. Nga ikayungan po taxpayers kay San Fernando. Kaya biya ko, dakal salamat kaya kayo. Kaya BBA yung pong pagkakataon ka rin kasyudad tamo. Kaya tiking San Fernando Pampanga. Dagdag ning City Treasurer's Office, balabalaw sing kampanya para king mas epesyenteng tax collection at mas masaleseng serbisyo para karenggang taxpayers ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.